Vukanovićem, koji nam stiže iz straže, općina Svevlin. Gospodine Vukanoviću, kako vam je večeras ovdje? Lijepo, ne mora biti bolje. Lijepo. Nažalost, vi ste u prvom kolu izgubili. Normalno izgubili, možemo slabi još malo. Naučit ćemo, bit ćemo neka bolji. Bitno je i učestvovati, jel tako? Nije bitno samo pobjeđivati. Fina je bila igra, korektna, fino su igrali, protivnici su bili dobri, bolji pobjedili, koji u svakom sportu. Mi ste i prošle godine bili ovdje. Prošle godine smo bili, isto smo izgubili. Kad god dođemo mi izgubimo, ali dolazimo, dođemo opet. Inače živite i radite u Austriji radi i pozdravio da može malo familiju. Pozdravio u Austriji brata Joveta i njegovu familiju. U Švicarskoj brata Miku i njegovu familiju. U Sloveniji brata Vitu i njegovu familiju. Pozdravio zeta Ivicu i cijer i njegovu familiju. Zeta Marija i cijer i njegovu familiju. Sina i snavu i njegove dvoje djece. Pozdravio bi Ustraloži zeta Jozu i sestru Ljubu, zeta Matu i sestru Katu i sve Istralože gdje se nalazili. Još bi pozdravio ako može prijatelja Garć Gavaju i ostalom Raju što me znaju. Hvala vam lijepo i evo želim vam da i iduće godine